chuli duchu rom pa dano duchu ka chiel dok bene ka ma gin gitiye man obedo mego wino kidi atam ni malupe gi topic magitika penyo ne kombedi ni meno obedo parliament ma obedo kere Northern Uganda ni nyo parliamentary regional sitting ni bedo ni mo tiki gen mo ni obi yubu ginu mo an machal dano dok an machal mego madit dok an machal atela mi achuli dok in Northern Uganda do tiene an nina chwale duwana wachon mano put joan gitika yupo nyoni gen gitika chero in Northern Uganda ilokom regional parliamentary sitting an akata ti kwana wai ni lok ni enni lok mi ming ken ma pe bikel ni ginu mo dok pe be obe ko ni ginu mo ke ken dong lok magin gutinge gu cher ke Northern Uganda un machalo chuli kana ungeya ti ni lok no dong ki logo parliament ki Kampala kan tian madua ta chika dong gin ma ki logo in the main parliament Kampala kan dok ki tinge ke cher gulu mengo ni dak cher ke gulu kun regional ma ki cher ka lokolo we are po kitung bodo ya ga ku ya honorable Okot Amos bene obiro kelo wa mega parliament kan badana makano go awa ke ya ga gu winyo kidantika presenting kere Jimmy Mumatika time raji ya ga ku ya mega keri floor of parliament she dok engina chele fu dok cher kan wono ne dak ni cher kan wono ne obi konyo dano ke ngo mero do you look me miu ke ken mam look me ming ni mier un machalo ka onero ni gamento ni dong lot otiro lo no gio John do pagi tuer ni ginu mo ke ken giti merka timu campaign ye ko be ma tek wek dar buli gi kui chiling no ko be giti ka tikere kwalo chiling ni wen corruption ke ken bado ti gamena pa enare ni yo ke re parliament chi ginu mo ma mira dar tam ni gini eno bikelu in Northern Uganda pakke wakachiel ana wochi u enno ana fuyo ana bere mego wino kiri Roro met ki dano du gum